Salibonani balaleli, sithanda ukwamukelana namhlanje ngesonto ekuseni. Simbonga uThixo ngokusinika impilo, ngokusinika ukudla, ngokusinika ngitsho lezembatho. Kwesinye isikhathi siyasikhohlwa ukuthi sibonge ezinye izinto esibone ngani zincane, kodwa konke khonokho kungumusa lothando lukaNkulunkulu. Namhlanje sithanda ukumbonga uThixo ngokusithanda ubana asihlanganise sizokhumbuzana ngelizwi lakhe ekuseni. Ngicela ukubingelela abantwana, ngicela ukubingelela njalo labatsha bethu esilabo emakhaya. Njengezimuli, kambe siyake sikhumbule yini ukuthi uThixo ekusithandeni kwakhe uyasinika umsebenzi okumele simenzele wona. Namhlanje sizakhangela ukuqakatheka kwemfundo. Singakakhulumi ngesifundo sethu, ngizacela ukubana lapho esikhona singakhuleka ndawonye. Baba wethu osezulwini, sithanda ukukubonga ukusinika olunye usuku. Namhlanje ekuseni nxa iviki iqala, sihlangana ndawonye njengabantu bakho ukubana sikhumbuzane ukubana wena lokhe usithanda. Lanxa impilo inganiyala kwabanye bethu, lanxa siphakathi kwalona lolu gubhane, sithanda ukukubonga ukuthi lokhe usivikela. Ngitsho laphakathi kokufuthelwa, lokhe usithinta usithoba. Konke khonokho kusinika ukunanzelela uthando lamandla akho olawo ositshengisa wona izikhathi zonke. Sicela ukubana sikubonge ekuseni nxa sizangena ezwini lakho. Khuluma lathi ngenxa yokubana uyasithanda. NgoJesu siyakhuleka, amen. Sesibingelelene bathandekayo ekuseni. Ngicela ukubana ekukhumbuzaneni kwethu ngothando lomusa kaThixo, ngithe mina namhlanje ngifisa ukubana sikhangele isihloko esiza kuqondana injongo yethu yemfundo. Isihloko sethu sikhuluma ngokukhuliswa lokulungiselwa umsebenzi. Ngobani abakhuliswayo? Ngobani abalungiselelwa umsebenzi? Futhi yiwuphi umsebenzi esiwulungiselelwayo? Singakangeni phakathi kwesifundo, ngizathanda ukubana sikhangele indinyana yethu esizagxila kiyo phakathi kwalesi sifundo. Lanxa sizakhangela ezinye amanye amavesi eBhayibhelini, uHebrews, abalamabhayibhili asithatheni amabhayibhili ethu. Sikhangeleni ibhuku likaHebrews uchapter 11, ivesi 23. Ngiza kuyibala lapha, ibalwa ngokunje. Ngokukholwa uMose esezelwe, wafihlwa ngabazali bakhe inyanga ezintathu, ngoba bembona engumntwana omuhle, bengawesabi umthetho wenkosi. Ngokukholwa abazali bakaMose, wathi esezelwe, ngenxa yani kanti bamfihla uMose? Kungenxa yomthetho owawukhona wenziwe yinkosi. Inkosi eyathi abantwana bamaHebheru bangaba baningi lapha ezweni, bazakhathaza. Bazakuba i-army enkulu engathi nxa sebefuna ukubana balwe bagcine benqoba isizwe sakithi. Ngenxa yalesi sizatho inkosi yafaka umthetho ukubana bonke abantwana abangabafana abazakuzala ngaleso sikhathi kumele bayiphoselwa emfuleni, kumele babulawe. Sithola uMose ezalwa ngalesi sikhathi. Ake sikhangele eBhayibhelini uMose. Ngubani? Kwenzakalani ngaye? uMose eBhayibhelini simnikezwa eyindoda emangalisayo, indoda eyaba lodumo, ngitsho lebizo lakhe. EBhayibhelini nxa sibala sizakuthola ukubana 784 times ibizo likaMose kukhulunywa ngale eBhayibhelini. I-Old Testament ibizo likaMose libhalwe 705 times. Ku-New Testament eBhayibhelini elitsha ibizo likaMose kukhulunywa ngalo ka-79. Kutsho ukuthi uMose
iBhayibheli libhalwa ngaye ngale indlela ngoba kukhona okukhulu uMose ayekwenza. Waziwa ngani uMose? uMose waziwa eBhayibhelini nxa sifunda njengomuntu owakhulula abantwana bako-Israyeli ebugqilini elizweni laseGibhithe. uMose waziwa njengomuntu owanika abantwana baka-Israyeli umthetho ngoba uThixo wayesebenza laye, wakhuluma laye ngendlela emangalisayo. Waziwa ngani uMose? uMose waziwa njengomuntu owayeyisazi, umuntu owayefundile, umuntu owayethole i-training ukuze alungiselelwe wonalo umthwalo. Ngikhuluma ngoMose owathi esebizwe nguThixo wathungamela isizwe esikhulu. uMose phezu kwakho konke lokhu esenguqambile kukhona futhi okunye okuningi. uMose utholakala eyinceku ethobekileyo kuNkulunkulu, ngisho phambi kwabantu ngendlela asebenza layo wazehlisa kangaka. Ngithanda futhi nxa ngibala kubhuku likaSambulo, ungavula uSambulo ngo-15 ivesi ngeka-3, uthi yena bonke abazakusindiswa bazakuhlabela ingoma kaMose lewundlu. nguMose lo esikhuluma ngaye, oyindoda ephakeme kangaka, indoda elebizo elihle, indoda elomsebenzi omangalisayo. iBhayibheli liyamveza uMose ukuthi wayeyindoda ekhethekileyo. Iyakhuluma ngoMose kuNumbers amanani uchapter ngo-12 verse ngo-8. Kuthi uMose wakhuluma loThixo ubuso lobuso. uMose watshengisa ukukholwa okungathandabuziyo, waba lesibindi ngisho phambi kukaFaro inkosi yaseGibhithe. Ungafunda lami ku-Exodus ngo-5 ivesi ngo-1 kusiya ku-2. uNkulunkulu wamsebenzisa uMose ukubana amthungamele uIsrayeli edabula ulwandle olubomvu. Exodus uchapter ngo-14 singambala simfunde, uyasinika ubana uMose eBhayibhelini waba yindoda emangalisayo, indoda ethembekileyo ngoba uThixo umnika ngisho lo msebenzi omangalisayo wamkhulu kangaka. Wakhuluma uMose esenikiwe umthetho, wawamukela umthetho kaNkulunkulu, wahamba phambi kwabantwana bakaNkulunkulu wayebanikeza umthetho emele sonke isizwe. uDeuteronomy ngo-5 uvesi ngo-22. Kunengi uMose akwenzayo, kodwa engikuthandayo engifuna sikukhumbule yikubana uNkulunkulu umsebenzisile uMose. uMathewu, ungafunda kuMathewu uchapter ngo-17 uvesi ngo-2 kusiya ku-3, sithola uMose elomprofethi u-Elijah bebonakala entabeni uJesu ekhazimulisiwe. Babonakala bekhuluma loJesu. Abafundi bakaJesu abathandekayo oPeter loJohn loJames baze bathi kuJesu, asingazake yini sakhe amatende amathathu ukuze labe sesibabonile belawe sihlale silabo. Kwesinye isikhathi nxa sikhuluma ngendaba kaMose siyake sikhohlwe ukuthi kanti abazali bakhe nxa kukhulunywa ngendoda emangalisayo kangaka, kanti abazali bakhe bona bangobani? Nxa sifunda eBhayibhelini sithola unina kaMose owayenguJokopedi. uJokopedi waba lendonsela kangaka emntwaneni wakhe ngezifundo amnikeza sona, ngokumnakekela, ngokumkhulisa, ngokumfundisa ngoNkulunkulu lamandla kaThixo, ngokumfundisa ngendalo kaNkulunkulu, emlungiselela ikusasa yakhe emangalisayo le esengikhulume ngayo phambilini. Ngoba kambe wayengenelisa nxa wayeswele umzali owayengumfundisa? Okumele sikunanzelele ngokukhuliswa kwabantwana, ngokufundisa kwabantwana, ngemfundo yonale esikhuluma ngayo, yikubana njengabazali ngitsho lanamhlanje uThixo usithembile. uThixo ufuna ukusinika futhi usinikile umthwalo wokubana laba bantwana abayisibusiso asinike bona
sibakhulise ngendlela enhle, ngendlela okuza kuthi la kusasa sebekhulile abantwana bethu babe ngabantu abahloniphekayo. Abantwana bethu babe ngabantu abaza kuthenjwa ngitsho lemsebenzini abaza kuyinikezwa. Bantwana bethu, nxa sikhuluma ekuseni, angikhulumi labazali kuphela, kodwa ngikhuluma ngitsho lathi ngomsebenzi uThixo ngitsho sisesebancane akhangelele ukuthi sibe layo. uThixo ukhangela ukuthi sibe lendonsela kulabo abangani bethu esiphila labo, ezikolo, emsebenzini yethu, ngitsho le church nxa sihamba ezinkonzweni, msebenzi bani esiwenzayo siphatheka ngandlela bani, ngoba sile kusasa abazali abayabe bengasekho phakathi kwethu. Kambe nxa singekela ukuthi silalele bantwana nxa sifundiswa khathesi, abazali balomthwalo ukubana basifundise ukuhlonipha ukuze simazi uThixo, sazi ngitsho lentando yakhe. U-Exodus uchapter 2 uverse 1 lo 2 yindaba emnandi esitshengisa ukuzalwa kukaMosi. uMosi wazalwa ngowesifazana ongumLevi. Wananzelela ukuthi umntanakhe muhle, yikho wamfihla. Sengikhulumile phambili ukuthi uMosi wayethe bonke abantwana bamaHebheru babulawa. Lokhu kwaba yimzamo yabazali ukuthi umntwana sebemkhangele omuhle kangaka, bacabanga ukuthi nxa engafa abulawe. Kambe bayabe benze kuhle yini, hatshi phambi kukaFaro kodwa phambi kukaThixo, ngoba uThixo uthi lingabulali. Bazali libusisiwe ngabantwana. Kambe bonke abantwana uThixo alibusise ngabo, libananzelele yini ukuthi bahle? Libananzelele yini ebuhleni babo? Libagonile yini? Libasondezile, labafundisa ngendlela uThixo adinga ukubana libafundise ngayo? Ngasona lesi sikhathi asinanzeleleni bazali ingozi esibhekana lazo, ikakhulu abantwana bethu. Yebo lathi siphakathi kwakho, kodwa khathesi njengesikhathi uSathane alwa ngaso, ngesikhathi uMose ezalwa kumele kubulawa abantwana abangabafana, uSathane namhlanje uyafisa ukubana abhidlize abantwana bethu. Kuyini uSathane alwa ngakho? uSathane uyalwa lebandla. uSathane ulwa lendlela yokukhonza uThixo ophilayo. uSathane ujamile ufuna ukuthi abantwana bethu baduke bangalaleli. uThixo usithembile bazali abantwana bethu ukuthi kabakhuliswe, balungiselwe umsebenzi uThixo akhangelele ukuthi bawenze. Lapho bazakuba yizitsha ezinhle, lapho bazakuthwala umsebenzi kaThixo. uMathewu 19 uyasitshela ukubana uNkulunkulu usithembile. uMathewu 28 uyasitshela uthumo olukhulu uThixo asinike lona. Lapha athi hambani ezizweni zonke liyechumayela, liyefundisa bese libhaphathiza. Abantwana abayisibusiso abahle kangaka uThixo asinikeze bona, uyafuna ukubana babe yingxenye yayo nalomsebenzi. Kodwa isitha uSathane ubahlasele, ubakhangele, ngoba uyananzelela amandla akhona ebantwini bethu abatsha, ebantwaneni bethu abayisibusiso. Udinga ukubana abulale, alimaze ikusasa yebandla. Udinga ukubana ngenxa yalaba bantu abatsha uSathane abehlukanise ngitsho lathi, afake inzondo. Kuyini esihlangana lakho abantwana bethu kusenzakala kibo ngalesi sikhathi? Abantwana bethu sebengene phakathi kwemdakamizwa. Abantwana bethu i-media platforms, i-technology lesilayo, kuningi abasekubona engqethi nabazali futhi esingakwaziyo osokuphambanisa izimilo zabo. uThixo uthi kasibanakekele abantwana bethu, kasibafundise zonke lezo zinto sibezazi ukuze bancediseke ekukhulisaneni. Abantwana bebancane bedlangulwa ngobani? Kwesinye isikhathi yithi abantu abadala, kodwa uNkulunkulu uthi usithembile ukubana laba bantwana sibakhulisele entandweni yakhe. Abantwana bethu sebephakathi kokubhema ngitsho lezinto thina abazali singazaziyo osokuphambanise
indlela yokuziphatha kwabo behlezi bephakathi kwethu. Emakhaya uSathane uyalwa ngitsho lemtshado yethu uyayibhidliza. Imfundo ekhona ezikolo nginika imzekeliso yalapho esikhangelele khona okudingakala ukuthi abantwabethu banqatshelwe bancediswe baphathiseke ngoba kukhona uSathane angafuni ukuthi bakubambe babekwazi. Imfundo ezikolo kwesinye isikhathi esihlanyelwa yenza ukukhonzwa lokuqakatheka kukaThixo kungafakwa esigabeni lapho kumele kufakwe khona. uSathane amnike abantwana ngitsho lathi indlela lenhliziyo yokuthandabuza ubukhulu lelizwi likaNkulunkulu, ngitsho lokuthandabuza indlela yokukhonza phakathi kwethu. Kambe njengabazali singamvumela yini uSathane enze intando yakhe phakathi kwabantwabethu na? uJacobed wala ukwethuselwa. Wala ukwethusela ngoba ekukhuleni kwakhe wayefundisiwe lanxa babengelawo amabhayibhili wahlala phansi ezikolo ezazikhona walalela wezwa. Wathatha khonokhana wakubamba ngoba esazi ukuthi kule kusasa enhle ekukhuleni kwakhe uza kudinga. Esekutholile usinika isibonelo esihle sokukhulisa lokufundisa kuhle abantwana. Emakhaya silomthwalo wokufundisa abantwabethu. Emabandleni silomthwalo wokuncedisana labantwabethu. uJacobed wabona kuqakathekile emntwaneni wakhe abantwabethu, abafundi bethu ngitsho lezikolo njengababalisi, kambe siyabaqakathekisa yini? Ngumbuzo omkhulu engiuchiya phakathi kwethu sonke ukubana asinanzeleleni ukuthi umntwana uqakathekile ngitsho ebusweni bukaThixo. uJacobed wamfihla uMose ngoba ebona ikusasa lomsebenzi omuhle okwakumele awenze. Kambe ikusasa yabantwabethu siyayiqakathekisa yini? Unina kaMose wakholwa ukubana uThixo umkhulu kuloFaro. Singafunda uJohane wokuqala isahluko ngu4 ivesi kungu4. Ithi yona bantwana lina lingaba kaNkulunkulu futhi selibahlule bonke ngoba lo okini umkhulu kulalo osemhlabeni. Bantwana lina lingaba kaNkulunkulu. Bazali, abantwabethu bangaba kaNkulunkulu asibagcineni. Siyadinga ukukhuleka sincenge uThixo ukubana asinike ukholo olungaphumputhiwe. Unina kaMose wamfihla umntanakhe. Ngakho konke bazali asibafihleni abantwabethu. Ekhaya akulanto eyayingamlimaza uMose ngoba ikhaya lakoMose lali safe. Ikhaya lakoMose lalivimbelekile. Kambe thina siyabavimbela siyabavikela yini abantwabethu kundonsela ezingabalimaza? Kuthiwa umama kaMose nxa ubala uExodus chapter 2 verse 3 lo 4 kuthiwa wamfaka ebasketini ayilungisayo ngoba esebona esekhula ukuthi sokuzakhanya sokuzobonakala ukuthi kulomntwana kuleli khaya. Walungisa ibhaskiti eyamvikelayo uMose, wahamba wayamfaka emfuleni. Emfuleni ibhaskiti kaMose yatshona indenda ngoba ilungiswe kuhle. Kambe abantwabethu siyabalungisela yini ikusasa? Kambe abantwabethu siyabananzelela yini ukuthi bayadinga ukuvikelwa? Kambe abantwabethu ngikhuluma khathesi siyakwazi yini ukuthi bangaphi? Kambe abantwabethu nxa sikhuluma ngokubavikela siyakwazi ukuthi khathesi sikhuluma balobani? Bavikelekile yini? Unina kaMose wamthemba uThixo ukubana uzamgcina uMose ephakathi kwamanzi. Bazali, asinikeleni abantwabethu kuThixo, asigcinele bona ngoba yena unguThixo owazi konke.
ngoba yena unguNkulunkulu ongumdali, ngoba yena unguNkulunkulu okwazi ngitsho lekusasa yethu. uThixo uyanelisa ukusigcinela abantwabethu. Asizeni kuye, asiyeni kuye, nguye kuphela ongabavikela. Lanxa bengasuka emakhaya, bangasuka emakhaya ngenxa yokuya ezikolo, bangasuka emakhaya ngenxa yemsebenzi, kodwa nxa bengaphuma ezandleni zethu, sileqiniso yini ukubana laba bantwana bavikelekile? uThixo uthi, mina ngizakuba lani kuze kube sekupheleni. Asimthembeni uThixo, asimthandeni. Unina kaMose wamfundisa umntanakhe. Sebenzile iqhinga lo dadewabo kaMose uMiriam ukubana indodakazi yenkosi sibonile yahawukela umntwana isimfice emfuleni. Unina kaMose nguye wagcina sisiba ngumuntu ozanakekela lo mntwana esenikwe amandla yindodakazi yenkosi. Futhi ungananzelela, unina kaMose wayesebhadalwa ukugcina umntanakhe ngenxa yokubana uThixo wayemthungamela ehamba laye. Kuyini amfundisa khona? Wamfundisa ubana uThixo ungumdali, wamfundisa ngendalo kaNkulunkulu, wamfundisa ngembali ngitsho yesizwe sakibo esamaHebheru okubana ngemva kweminyaka 400 years uThixo uza kubakhulula. Wamfundisa ngabo Joseph, wamfundisa ngabo Abela, wamfundisa ngazo zonke izifundo okwakusithi nxa enanzelela ukuthi kuzafika isikhathi lapho azakususwa khona ezandleni zakhe. Unina kaMose wabakwazi ukuthi imfundiso azayifundisa umntanakhe iza kumphathisa ngitsho lekusasa yakhe engasekho ezandleni zethu. Bazali, siyakwazi yini ukuthi abantwana laba bazasuka ezandleni zethu esikhathini esithile? Asibafundiseni. uMose at 12 years indodakazi kaFaro yamthatha uMose wahamba waya epalace, wafundiswa okwesikhosini imbali yempi, wafundiswa ukuhlakanipha kwamaGibhithe, wenziwa konke. Kodwa ngithanda ukubonga amaHebheru ngo-11 verse ngu-24 to 26. Kuthiwa ngokukholwa uMose esekhululiwe wala ukuthiwa uyindodana yendodakazi kaFaro, wakhetha ukuphathwa kubi labantu bakaNkulunkulu kulokuthokoza isikhatshana esonweni. Wathi ukuthuka ngenxa yogcotshiweyo kuyinotho enkulu kulamagugu aseGibhithe ngoba wayekhangele umvuzo. Abantwabethu singabafundisa bagcile emfundweni kaThixo, baza kuthi lanxa lapho kumele benze khona ama-decisions bazakhetha kuhle ngoba imfundiso abasekele ngayo iyimfundiso yelizwi likaNkulunkulu. Imfundo yethu yeqiniso esikhuluma ngaye namhlanje lapho esithi kasikhuliseni laba bantwana ukuze sibalungiselele umsebenzi ozayo. Ngayithungamele abantu bonke ukuze bafunze umdalo wabo. Ngayivuselele ubudlelwano bethu njengabantu loThixo. Ngayifundise yebo okwempilo yalapha emhlabeni, kodwa phezu kwakho konke ilizwi likaThixo kalikhulise izimilo zabo. Ngayiqeqetshe emsebenzini walapha emhlabeni wesikhathi esizayo. Isikolo sakuqala bazali kungekhaya, abazali bengamatitshala akuqala abantwana. Izifundo azihlanganise indlela abantwana abaziphatha ngayo, indlela abazakwazi ngayo ukubana uThixo ungumdali. Bafunde ukulalela, bafunde ukuzithiba. Imisebenzi yezandla asibafundiseni abantwana. Ilizwi likaThixo kalibe mqoka izinsuku ngezinsuku emakhaya ethu. Asikhulekeni labantwabethu emakhaya. Asitholeni amathuba lapho esiba lezifundo siyimuli esiza kufunda khona. uThixo ongawehlulekiyo imizamo yethu uza kuyibusisa, imizamo yethu uza kuyamukela. Laba bantwana abayisibusiso abahle asibathandeni. Kwesinye isikhathi bangaba khona abanye abantwana abangazake benze kuhle,
kodwa uNkulunkulu katsho ukuthi sibehlukanise ngoba kabenzi kuhle. uThixo ukhangelela ukuthi labona laba abanjalo asibancediseni, labona laba abanjalo asibathandeni, labona laba abanjalo ekucineni ngoba sicela kuye uThixo uza kusithungamela, uza kusiphathisa, uza kusithanda, uza kusizwela. Bazali, bantu abatsha, bantu abami, uThixo ekuseni uyasinxusa, usinxusena ezwini lakhe. uThixo omangalisayo uza kusinakekela, uza kusigcwalisela. Bazali, asingeneni phakathi kwamathuba omthandazo, sibakhulekele abantwana. Nxa kusitsho ukubana sizile ukudla ngenxa yalaba bantwana, ngoba uThixo ebafuna emsebenzini, ngoba uThixo ekhangelele ukubana sibathande. Umama kaMosi wala ukulahla umntanakhe ngoba embonile emuhle, ngoba umoya kaThixo umfuqile wananzelela. uThixo wamnika imizamo, wamnika amasu okwakumele awenze ukuze lumntwana abe yisibusiso. Sifunda ngoMosi owakhulumisana loThixo, sifunda ngoMosi owakhuluma loThixo bekhangelene face to face. Ngenxa yani? Umama kaMosi, abazali bakaMosi benza uThixo ayebacela ubana bakwenze. Umntwana wabo waba yisibusiso, wathungamela isizwe sako-Israyeli. Namhlanje eBhayibhelini ngikhulumile 79 times eBhayibhelini elisha kukhulunywa ngoMosi. Abantwabethu kuzakhulunywani ngabo, thina njengabazali kuzakhulunywani ngathi. Asimthembeni uThixo othembakeleyo, uza lathi. Asiphathekeni ekulungeni, ekukhuliseni laba bantwana balungele umsebenzi uThixo abalungisele. uNkulunkulu olothando, uNkulunkulu olosisa, ngasiphathise kuona lo msebenzi. Asikhulekeni. Baba othandekayo, siyabonga lothando lwakho, siyabonga ukusikhumbuza ngezifundo, usithungamele njengabazali, senze sifeze intando yakho. Sokuphelelisiwe konke, lathi sesenze kuhle ngokuthunganyelwa nguwe, sibe yingxenye yebutho lomsebenzi osikhangelele ubana siwenze. Sokuphelelisiwe, sifisa ukuba khona ekhaya. NgoJesu siyakhuleka. Amen.